Kanti-ke esibhedlela sakaLuke Commission lapha isithokothwa sithi Yemaswati akakhululeke njengoba imininingwane yedigulane iphephile kulesibhedlela. Lokhu kulandzela ukuthi kube khona imininingwane lembunshukako etinkundleni tekuchumana. Umbiko uyalandzela. Sibhedlela sakaLuke Commission sesivete ukukhathazeka ngekuthi kube khona-ke imininingwane yedigulane lephumela ngaphandle esiveni. Baphathi balesibhedlela sebavetile ukuthi abathembi ukuthi le mininingwane iphume ngebuchwepheshe bekuheka, kepha-ke bathi bayasola ukuthi kunebantu-ke labasebenzela-ke lesibhedlela labaveteke lamafayela. Lesibhedlela sesicolise esiveni saveta ukuthi sive sichubeke sithembe ukuthi imininingwane yabo igcineke kahle. Loxhumanisa sive nalesibhedlela seLuke Commission umnumzane Rogers Mamba uyachaza. Sesethuswa nginako lesechamka ikakhulu kunaluhlangothi lolubitwa ngokuthi social media sekunetinsatheli ketangakhona lesetikhombisa kwangathi setine mafayela etigulane kwendlulisa eMaswati nonkana xolisa ukuthi cha Maswati lamahle sibhedlela senu sakaLuke Commission imininingwane yokugula kwenu solo iphephile ibekeke kahle, kepha-ke lokukhona lokwentekile kulaba bekunene lesayaqala kuva ngako evikini leliphelile ngalesine nangingaphosisi lapho khona lenye yetinsatheli letibhalela online newspapers or media yaqhamukisa seyine story lapho khona beyinetithombe letikhombisa mafayela etigulane lokwasethusa-ke kwahlasimulisa nemtima, kepha-ke laba bekunene ngekubuka kwethu nasilandzelandzela sisaphenya-ke no sikhandla-ke ukuthi kunalabanye labasebenzisana nabo labangekhathi esibhedlela labanawo emandla yokuthi bangafinyelela kula mafayela baniketwa lawo mandla, kepha-ke sebawasebenzise kabi bekunene ngoba sebebile nasebebileke sekunebucala-ke lesebendekile. SingLuke Commission sitayisebenta indzaba ngoba sibonile lokuthi kunemkhonyovu longekhathi kaLuke Commission labangibona bathethelele imfihlo bayikhipha etingcingweni tabo bayithumelela abangani babo le bese batawuthi namhla basebenzisa igama le-hacking. Thina ngekwati kwethu kude i-hacking leyendekile kule system yaLuke Commission egcina imininingwane yetigulane solo ime kahle. Mamba sewukhudekele sento sekuveta-ke imininingwane yetigulane wathi-ke sento lesingasiso nani lesikahle. Nginginohlahla thwala etindzabeni teMaswati Channel kamanzini.